Bokajan along Home Minister Amit Shah lapen PM Amipi Kekai. Nilip constituency Moikro rong along BJP Vikas Yatra Amai Kepado. Inglongara Chingruma Songatum Dipu Dimasa Klapasai Hemalong Ardido Jotpen Mai Kangni. Birta Keme, Karbianglong Tourism Sai Campaign Pater Piponsi, Botor ke Kur Karcholong, Pacheton Ponsi, Ingdeng Hini, Karbi Hirjir Kihir, Kachepatiang Take, Kedamtang Tere Nipai, Kep Surihini Rain Kora Plianisi, Kepaklang Ponji, Alam Dolo. Bonsita me, Kapre Kahawar Pen, Hirbang Piatum Pen, Kachuning Rika do Kogajok, Alang Litumapan Aman, Biponsi, Puthot Hirjir, Kangsir, Kang Chapmate, Judges Atum Pen, Chingwai Serpent, Puthot Thereponi Pai Tongkep, Surihini Rain Kora Pli an Apor, Bipon Tulo, Lapen, Laso Hirjirang Take Laki, Jangmi Poni Pai, Inkoresi, Surihini Rain Kora Plianisi, Peklang Ponpo. Bangso Kangsir Kang Chabahut Nang Litum, Live Sitami, Hemtot Lun Pen, Take Ponlongji, Karbianglong Live News Channel along Pen. Klar Dakachini Ji Apan La Aber Ki Jongpon official WhatsApp number 9365518931 Lapen 9365497679 along Humri Ignon. Lapen Labangso Botor Ki Kur Karcho Ingdeng Hini Karbi Hirjir Kihir Kachepati along Ke Haiduna Bangpu Abang Piatumapan Nong Esitami Pajir Ponpo. Kiching sianong eke haidun abang piatumapan tangkasuri thongke trophy lapen certificate pajir ponji adun thonong e ke haidun abang piatumapan tangkasuri koi trophy lapen certificate lapen kitho mangdenganong e ka chepalong tun abang piatumapan tangkasuri cap trophy lapen certificate pajir ponji Karbianglong live Karbi prime time abirtang tonpen arjuponik tha Patumi Thereni Pai Krehiniarni Arnikang Sampor Pai Trogapor Bokajan CCI ATM Adungalong AJYCP APHLC AATA SU Tumpen India Prime Minister Narendra Modi Lapen Home Minister Amit Shah Tum Banghini Amepi Kekai Padupon Non Hedjong India Parliament along Ajir Kiding Kloipen Assam Lapen Karbianglong Araratum Aninge Dog Denai CAA Kacheparai Pondera Jok Ninge Thi Ninge Kang Lapen Ninge Pung Chapaklang Ponsi Labang So Mipi Mike Kai Pon Pusi Pachini Pon Labang Solong APHLC CC Pen Retired IAS Jaikathar AJYCP Pen Jitu Phukon Lapen Pinangan Asong along Kedoke Taking Atum Chetongdun CAA ke Komentunita Chedondun De Lapen Chedondun Tek Lasilake Puthot Che Envek Nangji Ate Bangladesh Hindu Atumapan Wansi Assam Lapen Karbianglong along Ladakh Loke Lopu ke Hok Ponji ke Un-e Lasila Soputak Sodak Pen Pindrem Tiplo CAA Ami Nuaru Amit Shah Gopek Narendra Modi Gopek Lapen Murdabat Pu Hai Hui ke Hang Kisarlang Padoponsi Bokajan Rongsopi Par Omplup Anpinlo Amar Ohomot Thoka United Opposition Forum Assam আমি সিদ্ধান্ত কৰা মৰ্মে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কাটো আমি নামানো এইটো এক কথা মাত্ৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা শিডিউল ট্ৰাইব এৰিয়া টু 6 শিডিউল এৰিয়া টু বলবৎ নহ'ব বুলি কয় কিন্তু সেইটো আমি মানিব নোৱাৰো কাৰণ বলবৎ কেনেকৈ নকৰিব এই সিটিজেন এজনক যদি বেংগল বিহাৰ ওড়িশা যদি সিটিজেন কৰে আমি কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব যে এইটো কা পৰাহে ইয়াত সোমাইছে বুলি সেই কাৰণে এইটো মিছা কথা এই 6 শিডিউল এৰিয়াত আৰু নৰ্থ ইষ্টত এইটো বলবৎ নহ'ব বুলি কোৱাটো এইটো মিছা কথা সেই কাৰণে আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ যে এই কাটো ৰিপিল কৰিব লাগে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰাহে ৰিপিল কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ সেইটোহে কথা সেই কাৰণে যোৱাকালিনে পঢ়ি তেওঁলোকে কাটো ইয়াত বলবৎ হ'ব বুলি কৈছিল গভৰ্ণমেণ্টে আমি এই গভৰ্ণমেণ্ট যিটো কৰিলে সেইটো আমি অপ'জ কৰিছোঁ আৰু এই কা এক্টটো ৰিপিল কৰিব লাগে কা আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি ৰাজ্যসমূহত যদি কা
গৃহীত নহয় অসমৰ 6টা যি ষষ্ঠ অনুসূচিত জিলা আছে তেওঁ তাত যদি কা গৃহীত নহয় তেতিয়া অসমৰ বাকীসমূহ জিলাৰ কাৰণে কা কেনেকৈ ভাল হ'ব আমাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আৰু যিটো ষষ্ঠ অনুসূচিত যিবোৰ জিলাত কা প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কৈছে যে আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণে যদি এতিয়াও হাৰ পোৱা নাই ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু সেই কাখনে কিন্তু ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চলসমূহতো জিলাসমূহতো কিন্তু কাখনে গ্ৰাস কৰিব আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি সেইকাৰণে আমি আজি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিছোঁ যে ৰাইজ ওলাই আহক ৰাজপথলৈ এনেকৈ আপোনালোকে বহি নাথাকিব নহ'লে অনাগত দিনত এখন ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ দৰে আমি অসমত পৰিণত হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেইকাৰণে সময় থাকোঁতেই এই হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থাৰে যে শাসন কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ যে বিজেপি চৰকাৰখন অনাগত দিনত খিলঞ্জীয়াবাসী ৰাইজে এই চৰকাৰখন উফৰাই পেলাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হ'ব Bukajan penananterang Karbi Anglong Live. Lakhain Korapho Nilip MAC constituency ke parlo Chokiola Hawar Moi Kroa Rong along Therepo Chikloni Pai Krihiniarni Vikas Yatra Mai along Don Pli Kebra Pli Adonatu Methang Asong Pen TOC BJP along Chepo Ogdun Tanglo Lapen nona phong henlo Chokiola Pen Borpung Tarapung Atowar Kaselam Ponjia Panlong Eke Sompen Ajok Isi Asimbon Lapen Thedung Apurkimo Cheman Ponlo Nona Phong Nilip MAC constituency upon Isi Thedung Birta Kemedo Lapen Abirta Kemeke Lapuhenlo Karbi Anglong district Jilat Kelong Pen Piniarni an Karbi Anglong Autonomous Council Arta Langdam Lo Polote Ningkan Trok Sike Brahini lead etlo Kidamtang ASDC Congress Karbi Anglong Autonomous Council along Longri Longpat Charilo Sitami Nilip Ahawar Inglongar Lok Kedwara Ratum Akinang Sot Nai Polote Kacheleng Atowar Chokihola Pen Borpung Tarapung Atowar Henlo Nonapong New Delhi along ta Prime Minister Narendra Modi Assam Dispur along ta Dr. Himanta Biswa Sarma Laben Karbi Anglong District Diphua along ta CM Dr. Tuliram Ronghang Nilip Ahawar along MAC Kikhibom Pobitra Rongpi Alangli Methang Ahawar Inglong Lapen Thoyara Datum Kiduki Sungpen Kepajok Jiaphan Kabor Ipenajok Piniarni Anki Inglong Ahawar Kido Borpung Tarapung Atowar Kasilam Pon Jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Long E Sompon Tanglo Chokihola Pen Borpung Tarapung Kadukawi Kilometer Pokebrai Sisose NESIDS Askim Pen Kadukawi Kuti Paruisira Trok Sirkebra Trok Atangka Pen RCC Adelong Ponglangso Alangroy Mate Kaliania Long RCC Adolong Kimi Pen Kichenglok Humtroksi Delong Kimi Kimpo Lapen Halapu MP Kilik along Kithordun Amar Singh Tiso Lamchak ki Pipon ke Milichong si MP ke Hailote Kecheng si ke claim Kecheng G ke Article 244A implement ji aphan claim pon pusi Lamchak Pipon lo Lili ke claim Cheng ya bangke Parliament law nangli tum hoi Autonomous State 244A KPM pa implement ji aphan si Lili Jasa Pepe Jul Dundi, Lapen Ladinkan, Poangbo, Autonomous State under the leadership of Tuliram Ronghang, long way Jibusi Nami Tumpa, Nili Lamchak na Tipikang. Lapen Hala Tumhala so BBDC Towar, Katia to Gudam Construction, Mate Ojoya Gorwal Tum Sida, also claim Tum Sida, that Potami Clemipo. Lasia Quality Bank, give me a Sanjia Pa. Labang so mayalong aluhi sarpo amman ping pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chitong dun si mayalong lam theke jaike hemprik taritum long vegji sita ilitum ningi si vetpensi claim cherap rapelute hemprik ta hangbom nang lapen hemprik long le akota ason tovar Mary Hing delong lapen ason kaching thorawar saita claim pon bom lo na Borpung Tarapung Pen Chokihola Kacheleng Atowara Jam Kitheke Silonijan Pen Chokihola Kacheleng Atowara Jam Kithe 5.3 an Arpana Jam Kithe Atowarsi Nonapong Chokihola Pen Borpung Tarapung Atowarta Lasoting si Selampon Puputa Thanpon Lapen Halapu Koilamati Pen Upper Dekrung Pangchirop Atowar Lapen RCC Ade Longta Selampon Pu
la pen nilip constituency long pinning pen ningkan plikep soselo aphong tin le sarkar nang chelar sitami nilip constituency aphan EMR pu pipon pesi non aphong ke prabjin pen EMR puta pekpon poputa CM aphan pherangki atum karjo hut than tikanglo si chaklo pulong den ni ya lasi la soteng ben sinili borpung tar pungolong masinili mithang ba la pe hada ke dwara tum ben ni interaction kuri lo mane lam chope choy nilidiat kali nilina ke jui kali peni political benefit kelong ye phan kali sita DC SP pen chenglok principal secretary pen chenglok officers ke dokan pen sinili tum nama tuar ke lele school ke lele open stage ke lele kijuna lang ke lele lapen ke me ke lele adim sinili tum ka homridam ben da pen sioda kara tumen chingki je than lo dak tuar bang ke nang so school building bang ni pik lo open stage ta lo hill development da pikang elo la pen ke non bang tuar ke nang so la so tuar bang ki kuti si ni leke tor digali la si Delhi penan bori pen si ni si pen si bang lo la so tuar bang ban si non bang ke kuti pharo kris kuti pharo sira drug sikera free akror wala si non bang ke sanction elo tender call elo la pen ke allotment da pielo la pen pin pen kan yok somlo asi prabjin ben contractor dum kampan chi la pen ang parda me dang ni liba consensi long kapre tuar da dolang la pen kapre asang ni claim nang dolang la silanan non ningkan thom ra chi tim dolang ni tum second term BJP government ke bang la sila songmong na tum tek jam aso scheme bang na tum tek Asar la koilamati pen apar diagram hangchiro la puna kedam towar diagram andolong la pen towar hesta me avelang hay bang tani tum dak local MC professor ki la pen ke non la no mol mina ke hai honorable deputy speaker lain ni tum chingwai si proposal pothayalo ata prabjin pen kasing sonje pasin Asar la borpung pe tarapung la long e pini somlo la bang so comment tu bang si pangcheng la bang so klar dakhang contractor no man private na lage na tuna chini ta ke ojoya ko bangla PPTC towar ala ke claim ma amen ke mane gotom construction party asa Maya Longa Chetongdun, Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dr. Numal Mumin, MP Tiket Kilong, Karbiang Autonomous Council EM Land and Revenue, Amar Singh Tiso, Nilip MSC, Pabitra Rongpi, Chokeola Town Committee Chairman Vincent Ronghang, Nilip BJP Mondal Committee Maipu, Bapuram Teron, Kongchun Bang, Relip Son Teron, Lapen Ongdung, Suri Araratum Chetongdun Si Mai Misen Pen Pichun Pon. Nona Pong Hello Isi Thedung Purkimo Chemanpo. Kachetong arada tuma hin penta ajirding klui pen akar inai ason kepachun pipon thek apot MAC Pabitra Rongpi CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Mumin atuma phanta kachoro pajir pontu parliamentary stagu nasi parliament arong ni semetre orang ke mela bansola mati karang ponpit la peninge dunga kai mati la pena bangke non Narendra Modi सरकार बीजेपी सरकार नॉन जैसे मेथड के सेंट्रल स्कीम सिदामे इलिटुम कार्बियांग दिवाना साउथ मदन पी पिकलो रसी आंसो से के पालोंग जी अफा आंसो से स्कीम का तोवार पेन चेंगलो ब्रिज पेन चेंगलो किजुना लांग पेन चेंगलो ला पेन नॉन बंके नरेंद्र मोदी जो गुवाहाटी हवेली लोंगा निंजेलो जे रंग असरतुम इलेक्ट्रिक बिल कचिपिउन एपेन सुंग पिकदो लसी आदन तीन हेमसी नॉन ले घर में बिजली घर में पानी लसी आरंग तीन आदन तीन बंग सिस्टम में सोलर प्लेट सी आहेमलो तीन पियर को अनो दंते बादू सिदा में इलेक्ट्रिक बिल बंग चिपी दो लसी लपेन के नॉन Karbiang long MOU MOS laso lamdon kacetok apo sitame inan ke pleng ponpe dolang labang salam kadong rita lanikan pongmo ni kapachun pon etiapa Koilamati pen Samson inti Karbiang long live Karbi long ri long pat kachirai kom dun ji aphan khei ki sung ke boy long karjap dun thipen kache song dun thek ji hempre ke hangalong kache song dun ji aphan pu mang ponsi kedam tangar ni volong koma ji long inglong arat jingrum asong pu amahang pathek depen there ni phai krihiniar ni inglong arat kedo an akhai kaching hon longri kaching hon pu athepi an en ponsi dipu rong sopi dimasa klabasa hemalong mai ingni ponlo
Lason si inglongarat chingrumasong chunbang son sing hanse pen kachepem phupona mailong aluhia man pen APHLC Ratchari amai phujai kathar Rajesh Tiso Rajentimung lapen inglongarat chingrumasong along klembang phuatum anchetongdun laso mailong kachesong dun atuma phan man kido karbia poho pen APHLC amai phujai kathar pen archupon inglong aso khayatum anta Matsi inglong aso khaya phan kirai kom thekji mapu mathapa mepen EPHLC Ratcharia song atumsi inglong aso akhaya phan kirai kom thekji pu mathasi non MP kiliga hut EPHLC mate All Party Hills Leaders Conference Ratcharia song aphan vote pita pahai nang pupusi EPHLC Ratchari asong amai phu jai ka tharpen ningje pon India government atum pen CAA pachun pondedlong lasi CAA pen inglong aso akhaya phan EC ka pherememi dovekpo lasi APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Ratchari asong atum pen CAA aputha khamkhevekji puta pachini ponthu non elitum APHLC tum ye claim bomb non ninkan proxy so selo nelia bang ninkan in ko ra phli loge claim la 6 schedule atenke paragraph 1 paragraph 20 atenke tribal area committee constitution atengpen law atengpen rat atum anda chini nang po ladak ke vote ki pigi ta tribal atum aphan kilang ji kap kerai ji tribal atum along le kerai ji tribal akhai kerai ji po aning ke hang atum hasi pinang po kusi la inglong arat ke do an karbia atum anta mathanang po ange jong si alang li tum matha etra APHLC hello ni tum hello la inglong arat alam ke kaningje ver la potsi ni tum hanang pidun erlote lage ni tum haidenji atima inglong arat sinon ma ke omu chotla ke thana lingta la pen hala thoy tu asota hala tum je isi phansi BJP phansi pivet po ba Congress phan pivet po pu lidet ke hala tum da che thak jam ji ke la hala tum che thak jam ye po lage ni li tum ka inglong arat jong si che thak jam ye det lote lage ni li tum high vek po lage ili tum lo ne li tum pu gali ili tum inglong arat se high vek po an ke ili tum che pe jok un po he no po bang alang li definition pitha la kopi si ka he no po mala BJP long poisa chu endun chom ta ke me pu ma mate chu endun de det bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum phan claim pe vera than pe vera dong ke me ma la le alang li pan ngi tha lang ma sa lang ma la padalang li aku isi gipu du thule hedi panel la tungge le dharna do pos tame kar bihijan phasi putoret ras em phasi putoret pulos nali pan lason sene bok du ba la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupe de ason ga pre ke avilo alang li phan pupe de man ha man ni kiduk hem avia phan pu damare chogima election ke hai he bang phan pu bare te chogima lage demokrasi teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible amonit phan pupe mathang bagbe election ta hai helang phan pu bare ke lage demokrasi aron ka lilo lage News Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Kheroni Ji Sar Popen Arnam Teplong an kilometer pho an apartment MLA Rupsing Teronari Deng Pen Long e Sompon Bangso Jai Megalong Lakha Troxy Kopili MAC Pawan Kumar Rai Lapen Lakha Sirkep Amreng Constituency MAC Mati EM Rina Terang Piatum Chitongdun Bangso Tower Non Prabjin Pen Kiching Ponchi Aphan MLA Rupsing Terona Hin Pen Hukum Piponlo La so to ara bangke lage ke dam tang el son hut ni tu thang ta dam padak lo ta ji da bangke them long lo to ara bang helu ka ha tung pulo je tung phan open station ke ni ke ni ji ha box box ni di jakang lo ni di open station na people la pel ta people open station pel bang ke ni patiar lo to ara bangke ka du be la da du kita kilometer ke pu ni jakang so to ara bangke di li ke cheng ban ni na people Sar polong ke dam tangan ni hut litum dag bisnong boithalang so MLA Sar Rupsing Teron alang li ka chicha ka teng pen dag di sar pu pen anam teplongan kilometer pli atwar buki atwar nang semar PG fan pini ladak nong e long e kisom so me along
alangli pini long e som tekang alo Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong Live Tang te pini Karbi Prime Time abirta ke lapan sekang ton paniklo ajo kini